Ka Sumba Youth Sport and Cultural Club kalayo ban penkudno food knockout football tournament kabala penlong hamadan sunong Sumba ya kabala sedang nadu usnem baladem. Hakate gelumpung ilek kai gidon kumbalai pu artli ki kenhun ilek kai ki belawan bani shimeta. Bat na pedeng kita ki kenhun baro ka MAWTHUNGMARWEI Sport Club bat ko Sumba Sport Club kidai ki bela poi sidu ko final ban yakni ikanam LAHDUH. Hakaba ka MAWTHUNGMARWEI kalayo ban ra sendon ikanam LAHDUH da ka penlem ko Sumba Sport Club da arko lakawei. Hakate singi uba Jit Starlan Lengkoi Presiden keseng FKJP Rambrai ulalong kumbukong san bat ulayo ruban sami ki kusnam ringkat kasong pisa ka bakat prahajar tengkai kanong job bat prahajar tengkai ka kenhon kabuan baar. Tega.